bigyan pa bingo na bye-bye. Mana dah tu nomor? Lihat jauh dia ekor tu nomor 43. Hah? Ekor 43? Yo ya. Boleh so semua buat telepon DP ekor? Nana bang tahu Ren. Mau bilang apa Sungana? Dia ada kasih resep pak kita ubah marna baik. Ubah apa so? Tapi bisul ya di panta. Dia dah bilang apa so pangana? Dia bilang begini, tumi nyangus gosok di bisul. Tom, latihan kapas. Nggak tahu berapa lama Leon. Berapa lama so? Dia bilang 3 minggu. Sobekin sampai 4 minggu marna baik-baik. Jodan turun cari pak dia. Jodang bantu pak kita. Holi pimpa. Ah, menang. Holi pimpa. Cuy, siluruna. Siapa? Kenapa tapi bisul na baik-baik? Nggak so bikin berapa kali so? Kenapa tuh bikin 4 minggu na baik-baik? Nggak ada perubahan so? Yo ya, cuma lamang kilat tuh bisul.